फाइनाय 14 अक्टोबर एबा चारसालो आसार आमबारी कन्स्टिट्युएन्सि बाय खबजाक बाछाइबारी आमसायो आईपीएफटी नि सालसानि एनुअल युथ अर्गानाइजेसन पान्दा संखा जानाय आबनि बागै फासालो बाछाइबारी कम्युनिटी हल नग थांगै नाइजेरिका मन्त्री शुक्लाचरण नुवातिया आईपीएफटी बोधनि सेन्ट्रल कमिटि एजीएस प्रदीप देबुरमानो खबै गुबुनि आदंरक फासालनि सारिक दामबुरियो मन्त्री शुक्लाचरण नुवातिया कुमारगत काइसा पान्दा पाइमानि यागुलो आगरतला किफिलमा जराव बाछाइबारी कम्युनिटी हल नग हाबै खोना एबा चारसालो पान्दा संखा जाना नायमानो तुये नाइजेरि नायख्या मन्त्री शुक्लाचरण नुवातिया sini youth IPFT ni salsane annual conference tongo na 14 tarik Oktober 2023 abasini pray 15 days ni sakangni sini program schedule ke abono preparation khalai dong lai bro sini youth IPFT ni leaders tok ke ang bahana phungni simi agartala ni kumargat sini government departmental program a program paye just agartala return khanen jarawa aro lama ba jehetu program ba just habai kisa program salai thana hame themane ke khana ne bagai khu malai khana ekdom full preparation alai jak na kaham program ongnai sabsane sini annual conference youth IPFT ke khana ne program ne bagai na bai ngai tang abun naina bagai themane ta